chilosha manyika kweta mketiwa kuera 07 vachienda kakumangoto ukoma wangu kaiwe ndiwe wakati samusha uchienda kakumangoto ashanti yangu kaiwe ndiwe wakati samusha uchienda kakumangoto tete wangu kaimika ndimi wakati samusha uchienda kakumangoto Shimwe ndiwe wakati samusha Kareje mopo para zwaketa the original Litman Nekuti muri kuombe
Aisha Chipeta, the big boss of Samas Clear Sounds, Wamusiva.